Entonces, a ver si, por lo menos, pode, a base de penetracións, un contra un, pois castigalo, non? Se sale Milton Palacio, que lle postee, que é moito máis grande que el. Entonces, tamén estes detalliños hai que terlos presente, non? Ahí están los primeros segundos. No centro de tecnificación de Alacante. Momento Eviere. Por fuera para Andrés. Marcado por John Parr. John Parr de nuevo para... Ahí con Andrés. Balón para Eviere. Marca posición de Lasme Viere. Sai Corbacho de bloqueo. Lanzamiento de Viere. Esgotaba esa posesión. Triplazo de Viere para comenzar no partido. Aparte, cando mete Viere a primeira, parece que é unha tontería, non? Pero colle moita moral e lle vai dar moita moral para o partido, para que teña confianza no tiro, non? 3-0 Blusens Monbus Obradoiro. Anotó Eviere esa tripla. Move John Parr. Balón por fora de John Parr. O lanzamiento tamén de 3. E aí está a resposta de Alacante con ese triple. O lanzamiento e a triple que convertiu Diguar. 3-3 no marcador. Hopkins. Balón de Hopkins para Corbacho. Andrés de nuevo para Corbacho. Ahí está Corbacho forzando a Diguar. Móvese por fora Eviere. O balón para o lanzamiento. Ese medio gancho y acaba entrando a canastra. Canastra de Hopkins. 2 arriba Blusens Monbus Obradoiro. John Parr para Stojic. Stojic moviendo con Diguar. Diguar para John Parr. Ahí está o flash defensivo de Hopkins. Balón para Ivanov. Ahí vengo Perigo, Ivanov con Lasme. Qué bonita jugada de Ivanov, pero pitanlle pasos. Pasos de Ivanov, balón para Obradoiro. Estaba cantado, pero bueno, por si tiñamos dúbidas, emparellamento Lasme-Ivanov. Importante para Obradoiro que consiga impoñerse aí Lasme. Ivanov non ten mala man, entón tampouco lle pode dar moita distancia porque chas mete de 4 ou 5 metros e tamén sabe postear, é un xogador bastante completo. Ahí está Andrés moviendo para Hopkins. Hopkins con Corbacho. Corbacho que remonta línea, saca para Eviere o lanzamiento de Evi. Canastra, Eviere. Un canastón que tiña unha mano na faciana, punteando o tiro, moi ben Eviere. Enchufado al principio de partido Eviere. 7-3 Blusens Monbus Obradoiro. Ahí está o balón para Ivanov. Ivanov, o lanzamento, o balón que non entra, o rebote para o propio Ivanov, fai ese sitio Ivanov e acaba sacando esa falta. Unha mágoa, Stefan Lasme. O bloqueo do rebote, unha mágoa, pero bueno, tenemos que estar aí atentos e concentrados para que non teñan segundas opcións, ¿no? Queixase dun golpe na faciana Stefan Lasme. Aí vemos ese rebote ofensivo de novo de Ivanov, sí, o saca a man izquierda o levanta a bola. E impacta na faciana de Lasme. Ivanov mide 2'4", 2'5", tampouco é que sea un xogador moi alto, non? Si están aí, non? Pero se move ben, móvese ben, recula ben, de frente non é nada malo, que ten unos porcentaxes que son máis que dignos, non? Segundo lanzamento libre para Ivanov. Anota tamén Ivanov. Primeros 2 puntos para Ivanov. Sigue mandando Blusens Monbus Obradoiro. Momento bo inicio, sobre todo en ataque do conxunto de Moncho. Aí está Andrés. Andrés para Eviere. Evi para Corbacho. Corbacho sempre perseguido por Diguar. Corbacho movendo por fora Obradoiro. Lasme. Quedan 8 segundos, 7 de posesión. Corbacho para Andrés. Andrés vai forzar na penetración. Acaba sacando lanzamento de 3 de Evi. Quedase curto. E ese balón, veremos que indican os colexiados. Si estaba fuera de tempo, o balón será para Lucentum Alacante. John Parr, 7 minutos, 18 segundos. No centro de tecnificación de Alacante, Blusens Monbus Obradoiro buscando a terceira victoria da temporada. Terceira victoria consecutiva, sería 7ª no global da campaña. O lanzamento de Ivanov, demasiado longo, veremos no salto. Tocou Stojic aí, o último foi Eviere. Así que posesión, pero conxunto local. 5 dos 7 puntos de Obradoiro ata o momento conseguidos por Eviere. Ivanov, sempre con el Lasme. Toca Lasme. Balón para John Parr. John Parr, marcha de Hopkins. E aí ven Lasme para poñer esa chapa realmente terrorífica. O que pasa é que teñen que traballar máis agotar máis a John Parr en defensa e en ataque. Ahora en defensa penetrou moi cómodo, non? Hai que estar un poquinho máis pendente del, non? Balón para Ivanov. Ivanov mete dentro para Barnes. O lanzamento reviravolta de Barnes, non. Rebote Eviere.
Corre xa Blucense Monbus Obradoiro, Andrés. O bloqueo de Hopkins. Recibe Lasme. Lasme para Corbacho. Perseguido siempre por Dewar. Eviere. Ahí está Evi. Balón de Evi para Lasme. Lasme revolviéndose ante Stojic. Acaba sacando para Andrés el lanzamiento de Corbacho. Anota Corbacho. Canasta Corbacho. Muy bien movido o balón. Primero, no lado onde estaba Eviere con Lasme. Lasme fixo a penetración, sacou o balón fora. Hubo un pase extra de máis. E o tirador, que é o ideal para calquer equipo, só para tirar. Moi ben movido por Obradoiro. Vai lle caer a falta persoal a Eviere. Segunda neste cuarto de Blucense Monbus Obradoiro. Aí na marcase de Stojic. Cometeu a falta Eviere. Move Alacante por mediación de John Parr. Balón de John Parr para Dewar. Dewar con Corbacho. Ofrece o bloqueo Barnes. También a continuación balón para Barnes. Barnes ahí con Lasme. Acaba perdendo a pelota. Ollo que se esgota a posesión. O lanzamento fío. Moi boa defensa outra vez. E hai falta de Ivanov. Vai haber falta de Ivanov no rebote ofensivo. Estas faltas para nós é fenomenal, non? Pero nós que non a cometamos, porque unha falta, sabe? Cando prácticamente xa estaba pitada a posición, ir por detrás, cando non tes opción, pois mira, xa o equipo ten 8 xogadores, pois máis, llevas a limitar máis, non? A hora de defensa. Sobre todo si, Ivano. Si fas a segunda hora pronto, pois ataque. Sí, hai falta en ataque. Agora é cando hai que xogar con moita cabeciña, cando temos un poquinho de ventaxa, tranquilidade, non? Temos unha ventaxa importante, 5 puntiños al empezar, ellos lle creas un pouco de dudas, tranquilidade, non hai prisa. Ahí está, observen a Lasme como se quita de enriba a Ivanov. Y atención que a segunda de Stefan Lasme. Dewar, pide dentro Ivanov, tremenda aí a loita con Lasme. Pois que non lle saque a terceira. Saca para Dewar, o lanzamento de 3 de Dewar, a pelota que non entra, rebote Obradoiro. Rebote Hopkins, corre xa Andrés. Ahí está Andrés, diante del está John Parr, o lanzamento cómodo de Hopkins, balón ao ferro. Posesión Lucentum Alacante. Era un lanzamento cómodo, sí, pero... Sí, unha mágoa, pero... Además, Hawking aí, ese tiriño lle gusta, non? A 4 metros. Bueno, pues de momento buen inicio, sí, de Blucense Monbus Obradoiro. Bueno, si son... Si é a segunda de Lasme, preocúpame un pouco porque... Sí, segunda de Lasme, dúas Lasme, unha Eviere en Obradoiro. Lo que é raro é que non... Aí está a continuación e a canasta de Stojic. Hai que andar atentos a estas xogadas, Pois preocúpame o que non faga a terceira, non? Porque todo esa o limitas hasta o terceiro ou cuarto, polo menos, non? Andrés Rodríguez, balón para Corbacho. Entrou Kendall no partido. Sentouse agora así Lasme. O que apuntaba o noso comentarista, o lanzamento de Corbacho. O balón non entra, rebote Hopkins. Veremos Hopkins, acaba sacando para Corbacho. Moi bien, e agora al seguir traballando e castigar a John Parr. Kendall para Andrés. Andrés bloquea Hopkins, o lanzamento de Andrés. Muy bien, Andrés. Eso é que ahora... canasta de Obradoiro, Andrés Rodríguez. 3 máis para Obradoiro. E agora John Parr sabe que lle vai tirar, entonces vai estar máis pendiente dele. Entonces aí cando podes penetrar e buscar solucións para os compañeros, ¿no? De doblar o pase e xogar latino. Aí está John Parr, o pase picado para Barnes, complicado, meteu a man Kendall, corre Andrés. Andrés con John Parr. Agora diante del Ivanov, continúa Andrés, pide por aí Viere. Aí será a xogada Andrés. Andrés para Kendall. Andrés bloquea Hopkins, o lanzamento de 3 de Andrés, o balón ao ferro, ese rebote, toca Hopkins, o salto e o balón é para Lucentum Alacante. Está ben xogado. Se lle dan distancia hai que tirar sempre. Deixou xa Stojic para John Parr. 3:40 para a conclusión deste primeiro cuarto. 6 arriba Blucense Monbus Obradoiro. Barnes con Hopkins. O lanzamento de John Parr, canastra John Parr. Primeira canastra pro base de Lucentum Alacante. 3:20. 4 arriba Obradoiro. Corbacho para Andrés. Andrés para Evi. Evi que esvara. Atención a Evi. Pisou. Foi o pé de apoio. Acabou pisando a línea de fondo. Ese balón será para Alacante. Atención, desde logo, dicíamos os minutos que teña que xogar John Parr, porque non están Urtasun, Ellis, non está Freire, pero tamén atención en Obradoiro o estado físico de Milton Palacio.
ven arrastrando problemas musculares nunha perna desde o martes, empezou a adestrar os xoves e onte mesmo el nos dicía que non estaba ni moito menos o 100%, pero como que se trata de axudar, pois hoxe ia dar o que puidera. Se non estás ao 100%, estás ao 90%, a mí me vale igual, Hai falta persoal de Oriol. Está bien esa axuda, Oriol. Pasa es que se sigues aí coa cadeira, che vai pitar falta. Unha vez que xa o paraches, xa recuperas para o teu sitio, e xa deixas a Andrés co xogador, co Llompar, non? Cuarta falta de equipo para Blusés Mombuso Obradoiro. Esta de novo acción de Oriol Junyen, xogador que está xogando con menisco roto. Sí, ten moitísimo mérito, Claro, pois a xente, se non o sabe, claro, a veces te queixas de certas cousas, non? E xogar con menisco roto, pois mira... Bueno, dos meniscos hai xente que non tolera nada e hai outra que é capaz de aguantar, ou mesmo que ni non nota. Eu tamén conozco outra xente que se ten tal, pois xa non quere xogar ou non se implica. E este rapaz está implicado co equipo en todas as facetas, está entrenando a equipos da base do club. Bueno, pues imos aproveitar este tempo para darlle unha volta como están os marcadores no resto desta xornada dominical. Lagún Aro está gañando 20-17 a Zaragoza. Rigal Barcelona 20-9 a Fuenlabrada. En Murcia, atención que Murcia de momento vai 5 arriba con Gescra Vizcaya, 16-11. O Real Madrid gaña 11-7 a Gran Canaria. E Caja Laboral e Blancos de Rueda Valladolid de momento 9-9 no marcador. Ben é certo que estamos pois como aquí prácticamente estamos principiando, sí, no Ecuador do primeiro cuarto. E de momento, bueno, pois do único que hai que preocuparse parece esas dúas faltas de Lasme, porque as sensacións de Obradoiro en xeral, de momento correcto, non? Está ben. Estamos aí encima do marcador, non podemos tampouco confiarnos moito porque os xogadores que ten, os 8 que ten a Alacante son bons xogadores, está Rautin, non sei se xa é ou non, pero que é un bo xogador, ainda lle queda todavía Coné, que xo ano pasado no Lagún Aro, que é un pivo moi físico. Mira que lanzamento de Ivanov, canasta de Ivanov, cuarto punto para Ivanov, 13-11. Oriol, balón de Oriol para Corbacho. Andrés. Corbacho, balón dentro para Oriol. Ahí está Oriol. Oriol. Pasos de Oriol. Bueno, pues si antes hablábamos de Coné, sí, aí está. Aí defendendo Oriol e acabando por forzar eses pasos. Pero que fixo Oriol está ben, ti vas reculando, vas movendo os pés, pero si sabes que non podes, saca o balón, non sigas, porque sí, che van a pitar o zona, ao millor, o pasos. Llompar, o lanzamento, canastra de Rautins. Primeiro lanzamento, primeira canastra de Rautins. Partido empatado no centro de tecnificación de Alacante. Corbacho, Washington. Acaba tamén de entrar na cancha. Aí está Oriol, forzando para Corbacho. Trataba de levantar a coa esquerda, a pelota non entrou, reboteou Ivanov. Corre Llompar. Llompar con Andrés, axuda de Kendall. Aí falta persoal. Falta persoal Kendall. Andrés, cae Andrés ao final. E con Rautin teñes que ter cuidado, porque este rapaz leva 0,58 puntos por minuto. Ese estilo Carol no Madrid, non? Que te xoga 20 minutos. Microondas destes que entra e aporta desde o principio. 19 minutos xogou. A final de Copa do Rei contra o Barça lle meteu 22 puntos, 23 puntos. E este xogador é así, un metralleta que hai que ter cuidado, que non é mal xogador, además foi elegido no número 38 do draft da NBA, non? Entonces, estar pendientes del, non? Como era aquelo de Casta de ben o galgo, non? Sí, o pai era bo xogador, cara. Xogou no Mayoral Mariste, depois falaremos del. E no Coren Orense, 5 partidos, no ano 91-92. Aí está Obradoiro en ataque. Balón para Kendall. Kendall busca Oriol. Oriol con Coné. Ahí está Oriol. Vaya chapa. Acaba sacando esa man longuísima Coné. Y eso que a traballar a ben. Estaba tratando ahí de sacar ese lanzamiento. Ataba Oriol y acabó encontrándose o brazo tremendo de Coné. Es que Coné son 2'11", muy grande. Como estaba agarrando Coné. Entrou tamén no partido Milton Palacio, que o que vai sacar de fondo. Palacio para Kendall. Kendall con Ivanov, o lanzamento de Kendall. O balón non entra, salta Coné. Corre xa Llompar.
A ver, que levamos un par de minutos aí un pouquiño... Sí. Atascados, sí, espesos, ¿no? En ataque, pero cando se está un pouco espeso en ataque, en defensa hai que morrer atrás, agachar o cu e estar atentos. Aí está Stojic, o lanzamento de 3, demasiado longo. No rebote ofensivo, hai falta de Koné, e xa antes lle puido caer tamén a Ivanov. Vai ser para Koné. E a segunda de Lucentum Alacante no cuarto. Está en bonus Blusens Mombuso Obradoiro, non así os de Chus Vidorreta. Creo que íbamos 6-13 e ahora vamos 15-13, ¿no? Sí. Oriol para Washington. Milton Palacio. Palacio, menos de un minuto para conclusión de este primero cuarto. Insiste ahí Obradoiro. Oriol. Van a caer otros pasos. Sí. Desesperas Oriol Junyen. No último minuto y medio insistindo con Oriol Obradoiro, pero con muchos problemas ahí ante a defensa de Koné. 15-13 Lucentum Alacante. Y lo que decíamos, John Parr ten que descansar en algún momento. Y bueno, pues ten que mover. Buen robo de balón ahí de Washington, ¿no? Entró un Radovan Kuril en Lucentum Alacante. Será o base do conxunto de Vidorreta. E entrou tamén o Tuki Bulfoni, creo que buscaba aí ese balón para Kendall, acabou perdendo de novo Obradoiro. Ivanov estaba aí con Kendall, tocou Kendall, balón para o conxunto local. 30 segundos. Non se lle está escapando este cuarto Obradoiro nos últimos minutos. É un amago, se das un pase, botes unha man, xa lle botas a outra rápido para que non che o saquen por atrás, caramba. Primera falta para Bulfoni. A ver, a tiros para Lucentum Alacante. Tiros para Ivanov. Anota Ivanov. 73% de efectividad esta temporada. Oxe 3 de 3. Nesta Chus Vidorreta moi preocupado nos días anteriores ao partido por saber como ia responder, sobre todo o seu xogo de perímetro con tanta baixa, pero de momento, bueno, vais un pouco a pouco afianzando o equipo a esta nova dinámica. De feito, deu favorito a Obradoiro para este partido, non? Hai tempo morto. E a ver se consegue Blusens Mombuso Obradoiro a lo menos marchar cunha canasta máis. Sí, porque levamos estancados aí, que levamos en 15 puntos, non? Con problemas. Penso que empezara moi ben con Eviere. Anotando fácil, sobre todo desde a línea de 6,75 Obradoiro, pero... Non, movendo moi ben o balón, fluidez, boa circulación. Temos que recuperar ese tono. E agora se está Milton Palacios con Jopar, que lle saca, pues, creo que son 8 centímetros ou 7 centímetros, pois lle pode postear un pouquiño tamén de vez en cuando, non? Para castigalo máis todavía. Aí está Moncho. If the runs son 2-3, we go with 2 vueltas. Si hacen zona, vamos con 2 vueltas. If they run man on man, hacemos 4 quick, mid, fake, screen, and we put the ball in the low post. ¿Vale? Bueno, pois a ver que nos deixa esta Radovan Kuril. Tamén temos que aproveitar que está un rapaz xoven da canteira. Nosos bases pues, teñen muitísima, tanto o Palacio como o Andrés Rodríguez, muitísima experiencia. Hai que castigar ao rapaz tamén, non? 14 segundos. Palacio para Washington. Washington move por fora Obradoiro. Aí está Washington, o balón de Washington. Palacio, hai falta de Radovan Kuril. Se buscou ben aí a postealle, sí. Moi ben, moi ben. 1,82 m pide este rapaz, sí, checo. Pero Milton Palacio anda por el 1,90, 1,92, por lo menos. Sí, 1,93, pero además logo a nivel de corpulencia é un xogador moito máis forte. É listo, entón hai que aproveitar un pouco, non? 6 segundos. 4 arriba Lucentum Alacante, mover a Milton Palacio. Aí está o balón de Palacio. Bueno, Vaya, como vai estragar Blusens Mombuso en apenas 2 minutos o traballo de todo un cuarto. A veces ni nos fixamos onde estamos no campo, teño que saber onde están as liñas, onde estou colocado, non?
Hai que ter máis concentración, caramba, venga. Estaba pisando Livon Kendall. E aí están dialogando os colexiados. Sí, porque ainda lle das... Sí, vai haber... Tres Unha segundos. posesión Sí, máis para Alacante. Ainda que sea de moi atrás, pero pode chegar, fíxate, estaba claramente pisando co calcaño do pé dereito. E aí está o colexiado Miguel Ángel Pérez, neste que vemos a dereita das nosas imaxes, dialogando con García Ortiz e con Martínez Fernández. 17-13 para Lucentum Alacante e unha última posesión. A todo isto, Lagunaro gaña por 5 a CAI Zaragoza, o Barça está gañando xa por 10 a Fuenlabrada, Murcia está gañando por 6 a Vizcaya, o Real Madrid por 11 a Gran Canaria e Caja Laboral por 5 a Blancos de Rueda Valladolid. Con este resultado a man, o que máis nos preocupa, por suposto, é o que está acontecendo en Murcia, rival directo na loita pola permanencia de Obradoiro, que está neste intre gañando por 6 a Gescra Vizcaya. E bueno, sabendo do esforzo do que ven Vizcaya e o que lle agarda tamén esta semana, pois cuidadiño. É desos partidos trampa, non? 3 segundos, 7 décimas para Lucentum Alacante. Vamos a defender, por lo menos que non nos dé un susto, non? Ivanov para John Parr. Ahí está John Parr para Ivanov. Esto acaba, o lanzamento de Ivanov ante Washington. ¡Qué canasta acaba de marcar! ¡Qué canasta acaba de meterse Ivanov! Ponse en pé o pabillón de tecnificación, o centro de tecnificación de Alacante. Vaya triplazo acaba de conseguir Ivanov, con Washington prácticamente pegado. E bueno, no que lle faltaba a Obradoiro para completar 2 minutos finais de cuarto, realmente pois moi malos. Aí está, quedelle un pouco atrás, acaba refacéndose, collendo o balón con Washington diante. E esa canastra vale 20-13, 7 arriba para Lucentum Alacante. Quedouse aí estancado Bluesense Mombús Obradoiro nos 13 puntos. Pues de 6-13 pasamos a... Parcial de 14-0. Exactamente, que é un parcial moi grande. Así que moito terá que dicirlles neste espacio, neste momento, Moncho Fernández, os seus xogadores, porque hai que desatascar esta situación como sexa. E sobre todo, bueno, pues coñecendo a Obradoiro e as súas actuacións, pues xornadas atrás, non nas dúas últimas tiradas, evitar que entre nesa dinámica de deixarse ir por momentos. Hombre, que moitas veces lle acontece. Eu penso que non, que levamos como xa te dixen antes, un mes bastante bo de mellora, non? O que pasa é que notase que cando cometeu a segunda lasme, se empezaron os trocos, o equipo, hai que decirlo, deu un baixón, caramba, porque de 13-6 a 20-13, esa é a realidade, non? Entón, teñen que apretar os dentes máis a xente que sale do banco, que non podes ir a salir un poquinho bien así a contemporizar, non? Hai que seguir a morder e demostrarlle ao adestrador que queren máis minutos, non? Ademais, un Obradoiro que non estaba movendo ben a pelota, estaba movendo ben o balón e estaba seleccionando ben e tirando ben. 3 de 6 desde a liña de 6,75. E defendendo ben. Efectivamente. Sin embargo, aí atascouse. E bueno, permitiulle a Lucentum Alacante pouco a pouco ir meténdose. Tampouco nos interesa darlle moita moral e darlle exactamente que medren e que crean que ainda que teñan baixas que van a gañar, non, temos que crearlle problemas. Que 2 minutos finais, 7 perdas Bluesense Mombús Obradoiro nos últimos minutos do primeiro cuarto. O lanzamento de Rautins, non, amaga. Acaba sacando ese balón Diguar, canasta de Diguar. 5 puntos para Diguar. Agradece o pase, por suposto, de Rautins. Milton Palacio para Oriol. Washington, de nuevo Milton Palacio. Recibe Bulfoni, de nuevo para Palacio. Está abierto Washington. O lanzamento de 3 de Washington. Canastra de Washington. Bueno, menos mal. Bueno, no, pues que ahí sea un tirador excepcional, pero bueno, menos mal. Ahí está reacción o principio de reacción que agardamos de Bluesense Mombús Obradoiro. Balón dentro para Ivanov. Ivanov para John Parr. Ahí falta Kendall. Quedara emparellado Ivanov con Tuki Bulfoni. Preferiu sacala para John Parr, que estaba con Kendall. Primeira falta persoal, Livon Kendall. Primeira falta persoal de Bluesense Mombús Obradoiro neste segundo cuarto. Ivanov. O lanzamento de 3. Canastra.
Tripla para Diguar. Segunda tripla para él. 8 puntos. Siguen con problemas. Parece para frear. De momento ataque de Lucentum Alacanteos de Obradoiro. Milton Palacio. Bloquea Kendall. O balón para Andrés y hay falta persoal. Falta persoal de Rautins. E a primeira de Rautins. E parte esta xente de Alicante que non teñen uns porcentaxes os que están, porque o mellor que teñen de tirador bueno, primeiro era Singler, que xa non está, no? Pero está Tyrone Ellis pero sin embargo digo que ten un 29%, pero te as mete porque Ay. ¿En qué momento está Obradoiro? Esa faciana de Moncho creo que o máis expresivo que podemos encontrar neste momento. John Parr movendo Alacante, está gañando por 9 puntos, máxima diferencia. O lanzamento de 3 de Rautins, non longo, balón o ferro, rebotea Bulfoni, esvara John Parr, corre Obradoiro, Palacio, vale a canastra de Milton Palacio e haberá adicional. Estaba vendo un pouco a Palacio un pouco máis apagado, non? Se está medianamente normal ten que darlle aí máis chispa ao equipo, caramba, que este é un xogador bo e que ten que castigar a John Parr, que lle posteo, que lle corra, como ahora, un sentido. Chama Moncho Fernández a todo isto a Bulfoni, a banda. Dialoga Vidorreta con Rautins. Entra Stojic. De novo en cancha e anota o adicional Milton Palacio. Ahora quere esta defensa, xa temos que estar máis concentrados en defensa e volver a defender como está defendendo Obradoiro últimamente, é prácticamente casi toda a liga cando queren que defenden moi ben e con boas axudas, roubando moitos balóns. Aí está John Parr, o cambio de John Parr, o lanzamento é de 3, balón non, rebotea Washington. Palacio bloquea Kendall, balón para Washington, Bulfoni fronte a Stojic, continúa Bulfoni, hay falta persoal. Diconi. Será a segunda, ¿no? Sí. Así, non solamente vai ser cuestión de tiro de fora, hai que penetrar e buscar as faltas que non teñen moita xente. Entón vai chegar un momento no segundo tempo en que a ver se defendes ou faz máis faltas. Entón aí hai que aproveitar, non? Vai o banco con esa segunda falta. E o lanzamento e a canastra para Obradoiro. Bueno, xa estamos a 4 puntos. Creo que foi canasta de Bulfoni, non? Sí. 7:40 para a conclusión deste segundo cuarto. Ven esta defensa que hai que seguir aí atosigando, ainda que fagas alguna falta con sentido, claro, pero aí que senten que estamos aí. Ivanov con Washington. Ivanov acaba sacando, balón complicado, lanzamento de Stojic, balón que se queda curto, salta Diguar, veremos ese rebote. Kendall para Obradoiro, balón para Bluesails Monbus Obradoiro. Ahí está Milton Palacio acaba, momento por fora para Washington trata de facerse un oco Kendall, aí está Kendall, gañou a posición e acaba sacando esa falta de Diguar. Moi ben movido ahora, cambiaron, parece que empezaron, daba a sensación que estaban como en zona, non sei se cambiaron o grande co pequeno, a mágoa que non meter a canasta aí Kendall, non? Con adicional. Tiña posición absolutamente gañada. E haberá tiros libres para Livon Kendall. Un home que ten moi boa man, pero que estranamente a súa porcentaxe de tiros libres está sendo moi baixa esta temporada. Vai arranxando nas últimas jornadas. No, outro día contra a Caja Laboral moi ben os tiros libres, sí. Pero que meteu todos, Sí, pero fíxate que despois de xornadas como esta, ainda anda no 67%. Como estaba antes? E aí está tamén anotando Livon Kendall. Bueno, pois xa está chove menos, aí está. Cousa máis tranquila. 25-23, que un momento un pouco perigoso aí, que casi 11-12 puntos. Ahí está John Parr defendido por Palacio, mete dentro, o lanzamento de Barnes, a reviravolta, canastra de Barnes, ahí por riba de Hopkins. Canastra Lamont Barnes, 27-23. Palacio para Bulfoni defendido por Diguar, Bulfoni mete para Kendall, y hay falta persoal de Ivanov. Falta interesante, desde logo, todas las de Ivanov son... Perdón, de Ivanov non, de Jodar, sí, este é un rapaz da canteira de Fuenlabrada, que o fichou o segundo año de Junior, o fichou o Madrid para cederlo a la Le Plata, e agora xogador moi pouco frecuente na rotación de Vidorreta. Pero este rapaz xa ten títulos de categorías inferiores coa selección española,
rapaz que prometía, e a ver se sale ou non sai. Fallou primeiro Livon Kendall. Me ranlle outra desde a bancada. Segundo para Kendall. Anota Kendall. Terceiro punto para Kendall. Segue sumando Bluesense Monbuso Obradoiro. Dous equipos que se por algo se caracterizan por a súa garra, por a súa loita, por a súa defensa. Aí está John Parr. John Parr para Hodar. Hodar aí emparellado con Kendall. Meteu a zapatilla Kendall. Dicíalle Barnes que por arriba, que non por abaixo. Por abaixo non, porque hai que... máis complicado, claro. Hai que agachar a bisagra e costa un pouquiño, non? Pois apenas 6 minutos para a conclusión deste segundo cuarto. Move John Parr. Balón de John Parr. 13 segundos de posesión para Lucentum Alacante. John Parr bloquea a Hodar. John Parr que penetra. Acaba levándose ese tapón de Kendall. Hodar para Barnes. Ollo que quedan 2 segundos. Barnes que non pode. Acaba lanzando. Nada. Balón para Hopkins. Defensa boa de Bluesense Monbuso Obradoiro. Palacio. Bloquea a Kendall. A continuación con Kendall. Hay falta persoal. Hay falta persoal de Dewar. Haberá tiros libres para Livon Kendall. Ahora volvimos a recuperar o tono en ataque sabendo o que temos que facer, ¿no? Cando se dan situacións de cambios, meter o balón dentro. Ese momento crítico penso que xa o hemos pasado. Entonces agora hai que, sobre todo para min, se queremos gañar hoxe, que creo que vamos a gañar, é desde atrás, a defender como estamos defendendo sempre. Pois aí está manchando a súa estadística de hoxe Livon Kendall. Segundo tiro libre que falla. A ver este segundo. Tampouco. No rebote Hopkins. Hopkins para Washington. Ay, Washington acaba de fallar ahí. Pero bueno, ese balón acabó unas más de Milton Palacio. 5:50. Balón para Bulfoni. Bulfoni emparellado con John Parr. Recibe Hopkins. Oye que quedan 7 segundos. Washington que forza. Asistencia para Kendall. Canastra Kendall. Que ben resolveu aí a xogada Washington con esa asistencia. Perros de Lucentum no centro de tecnificación. Barnes. O balón de Barnes. O lanzamento é de 3. Quedase curto, rebotea Washington. Quedóse curto ese lanzamento de John Parr. Súbese a Milton Palacio para Obradoiro. Ahí está Palacio, lanzamento de 3. Tampouco entra. Ese rebote para Dewar. Non está mal o tiro, pero un pelín precipitado, non? Era uno contra 4, que ainda non chegaron os compañeros, non había rebote, non? 27-26. John Parr, defendido por Milton Palacio. Ahí está John Parr, a penetración de John Parr. Acaba sacando ese balón, non? Ese rebote para Kendall. Kendall para Palacio. 4:47, Palacio para Bulfoni, lanzamento fácil para Bulfoni. Ahora, canastra Tuki Bulfoni. Ese estamos arriba. 27-29. Volve a mandar Bluesense Monbuso Obradoiro. Seguir remando atrás. Esto xa é outra cousa. Stojic. Momento por fora Lucentum Alacante. Pide dentro Barnes, aí emparellado con Hopkins. Axuda de Kendall. Vamos ver a quen lle cae esa falta. A Hopkins, la sensación. Sí. Ergue a man Bernard Hopkins, histórico. Por suposto, tamén en tema de puntos. ACB, arriba dos 6.000 puntos. Que histórico en todo. En compromiso, en xogador, en boa xente, en todo. Foi a primeira falta persoal para Hopkins. Movendo Dewar. Dewar para Barnes. Barnes que cambia. O lanzamento é de 3. O balón non entra. Ese rebote para Milton Palacio. Ollo que acabou polo chan aí Hopkins. Palacio para Bulfoni. Aí vai outra de Bulfoni. Volve outra vez Bulfoni. Segunda tripla consecutiva do Tuki Bulfoni. Segunda tripla do capitán. Tempo morto de Lucentum Alacante. Atención que a reacción de Bluesense Monbuso Obradoiro está aí. Está xa por riba e marcando distancia. Vaya reacción, sí señor. Es que desde atrás, como apuntaba Tonecho Lorenzo, defendendo e aos do banco lle pedíamos un paisiño máis para diante. Mira, de 13 puntos que estábamos no descanso, en 6 minutos, creo que estamos ahora en 27 ou en 30. En 29. En 29, estemos 29, o sea, hemos metido 16 puntos en 6 minutos. Sí.
Sí, señor. Parcial de 16-7 en este segundo cuarto para Bluesense Monbus Obradoiro. Esta canasta de Bulfoni. Pues eu pensei que era de 3, Sí, entonces, sí, de 3. Éramos... Eu creo que lle deron anterior de 2. Entonces a mí faltaba un punto. Faltaba un punto. Claro. Esta claramente de 3, pero a que lle deron de 2 foi o tiro anterior. Que pisaba, sí. En directo, bueno, é difícil apreciarlo a través do monitor, pero logo revisando as contas e que... Pois ahora estos 4 minutos hai que desgastalos, hai que cheguen 32-27. a intentar que cheguen o último Esa cuarto, última canasta. moi castigados, ¿no? Parcial 19-7 en este cuarto. Faltaba por contabilizar esa última tripla de Bulfoni. Recupera de nuevo Obradoiro con Milton Palacio. Palacio asiste, Palacio. Canasta Obradoiro. Pues estamos ahí a 7 arriba. Canasta Bernard Hopkins. Importante, 7 arriba. Sí, señor. 7 arriba Bluesense Monbus Obradoiro. Momento delicado ahora mismo para Alacante. Stojic. Frontal está Washington. Stojic mueve para Dewar. Dewar con John Parr. Pide dentro. Hay Barnes. Barnes emparellado con Hopkins. Falta Hopkins. Por Dios. Segunda falta personal, Bernard Hopkins. Protesta Hopkins. Ahí vemos de nuevo. Aí cando mete a Sí, man. un pouco rigurosa, ¿no? Porque tampouco, pero sabes que echaban pitar, caramba. Sí, pitó ya Miguel Ángel Pérez, que leva o 33 nas costas. Sí. Balón para Ivanov, que volveu ao partido. Claro que sí, necesita a súa aportación Lucentum. Move un lanzamento, canastra de 3. Sí, Canastra de Dewar. Estamos facendo facendo dano, ben, Dewar. pero estamos facendo ben a defensa e tal. Lo que pasa es que estos ataques deixamos a un sempre só, non? Claro, alguna vez a van meter, non? Entonces temos que intentar conseguir pues, que o escolta, o aleiro que está só para tirar, que non o tire tan cómodo, non? Aí está a resposta do Obradoiro con ese lanzamento que se vai longo. Non pode no rebote Hopkins. Acabullo collendo John Parr para Dewar. O lanzamento de Dewar que ten a man quente. O balón non entra. O salto de Barnes. Colleu no Kendall. Sí, pero ahora tirou con unha man frente á faciana del que Mira Hopkins. Pasos de Hopkins. Aí con Barnes acabou facendo Hopkins. Pasos. O que costa recuperar un balón atrás en ataque entre os pasos, as pisadas de liña de fondo, entre erros absurdos. 8 perdas Obradoiro. Es que se che come por dentro. 11 puntos para Dewar. 2:30 de Lucentum Alacante. Ahí está precisamente buscando dentro a Ivanov con el Kendall. Saca para Stojic. A penetración de Stojic. Ahí diante de él está Kendall. Complicado Ivanov. Ivanov perseguido por Hopkins. Se acaba perdiendo. Palacio. Balón sendono. Ahí está Washington. Atención a Washington. Falta personal Stojic. Eu creo que lle vai caer a Stojic aí a falta. Vidorreta mira para o banco ou a Dewar. A ver a quen lle dan. Sí, é de Dewar, claramente. Cando ven Stojic a falta xa lla fixera este número 12. Que se fai a falta sen xogar o balón, non foi, perdón, non foi a buscar o balón. Se foi a empurrar xogándose a antideportiva. Anota Deron Washington. Bueno, xa facían a máis de tranquilidade, máis recomposta Moncho. Tal como comezou o partido, xogando de maravilla, facendo as cousas atrás e adiante moi ben, claro, tes aí 4 minutos despois que foron de película de terror. Ollo con ese balón que Kendall para Kendall. Ese balón é para Kendall. Tes moita clase. A loita de Kendall. 5 arriba Bluesense Monbus Obradoiro. 2 minutos para a conclusión deste segundo cuarto. Milton Palacio. Balón de Palacio para Kendall. Kendall busca dentro. Vamos ver o lanzamento. Moi forzado ese lanzamento. No rebote Viera a ver se o recolle. Non pode Evi. O fallo de Evi tampouco pudo no rebote. Aí está Rautins. O lanzamento é de 3. O balón non entra. Revolta de Milton Palacio. Corre Bluesense Monbus Obradoiro. Aí está Palacio. Asistencia de Palacio. Canastra de Viere. Listo, esperando, mirando de esguello donde viña por a esquerda Hawking. Asistencia, moi ben. 7 puntos para Eviere. Por 7 tamén está gañando Bluesense Monbus Obradoiro. Rautins, defendido por Eviere. Balón para Barnes. Barnes move por fuera Lucentum Alacante. Pide dentro Ivanov. Aí defendido por Hopkins. Falta personal de Hopkins e a terceira. Bueno. Mira para Ivanov.
Él segue protestando, dille que non entende. Aí está co corpo. Sí, pero moito máis pequeno, Hawking que Ivanov. Pero penso que en un cómputo global deste primeiro tempo, Hawking moi ben, asumindo o papel que tens que asumir, un pivo de 1,97, fajándose con xente moi grande, e en ataque máis correcto, ben Hawking. Aí está Llompart. Balón de Llompart, o lanzamento de 3 de Rautins. O balón non entra, ese balón é para Obradoiro. Foi para Oriol Junyent. Segue no banco, lembren, Stefan Lasme con 2 faltas. Sí. Milton Palacio, menos dun minuto para chegar ao descanso. Aí está Palacio, Oriol que se move. Posesión longa, ordea Milton Palacio. Aí está Palacio, vai xogar dentro. Aí con Evi para Milton, o lanzamento, non asistencia. Buscaba aí unha xogada de película con Oriol. E no contragolpe ven Washington para poñer esa chapa. Tremenda aportación de Washington, vaya tapón e acaba de colocar aí a Barnes. Hai que me perdone, Palacio, está só tira, caramba, que non tes mala man, caramba. Era un pase xa non de Magic Johnson, Magic Johnson e Michael Jordan xuntos, caramba. Non arriscamos. Mira onde pon ese tapón Washington ante Barnes. Que estamos 7 arriba e temos que chegar ao descanso máis ou menos aí, 7, 9 arriba, e que se desgasten eles. Volve Corbacho a pista. Move Lucentum a la cante, Rautins, Ivanov, aí ven Kendall, recupera Kendall, para baixo, Olivan Kendall. A clase que ten este rapaz, si ten máis aí agresividade, xa non está con nós. Pues bueno, máxima diferencia para Bluesense Monbus Obradoiro, 39-30, move Llompart, con él estaba Oriol, Llompart acaba sacando para Ivanov, lanzamento de 3 de Ivanov, non entra ese rebote, Ollo queda solto, a loita de Viere, Milton Palacio, ese balón é para Milton, controla Milton Palacio, Ollo que se durme, que lleven por detrás de Iguar, continúa Palacio, lanzamento de 3 de Evi, canasta de Viere, final de película para este segundo cuarto, qué reacción de Bluesense Monbus Obradoiro, realmente sensacional, triple de Viere, 10 puntos para ele e máxima diferencia coa que marcha Bluesense Monbus Obradoiro descanso. E falando de nomes propios, pues bueno, destacan os 10 puntos de Viere, 2 de 3, nos lanzamentos de 2 de 3, desde 6,75 para un total de Viere de 7 de valoración, pero logo veñen por aí pues Milton Palacio que en 11 minutos pois foi quen de dar 5 asistencias, 3 puntos, leva 11 de valoración Milton Palacio, e Deron Washington, que me chama tamén a atención a solidez da súa aportación, porque a máis dos 4 puntos, 2 rebotes, unha asistencia, 3 recuperacións para Deron Washington no tempo que xogou, 12 minutos, pois, e ademais defensivamente o que fixo. É que é moi importante, porque a veces Washington como se desaparece, non está, ten partidos bons, levaba xa 2 ou 3 jornadas un poquinho, pero así o que ten que facer, non solamente en ataque, sino atrás, a defender e a rebotear, que para eso se le fichou, non? Bueno, pues aí está en marcha xa este terceiro cuarto con Viere, o lanzamento de Lasme, o balón de Lasme quedouse curto, rebote para Stojic. Primeiro balón para Obradoiro, el fallou nese lanzamento conxunto galego. Estos 2 ou 3 minutos procurar que ellos non se sintan cómodos. Claro, que non se acheguen no marcador, non? Temos que mantener este marcador por lo menos hasta ya a mitad deste cuarto, non? Aí está Andrés, move por fora Obradoiro, os problemas aí para Viere, acaba perdendo o balón de novo conxunto galego, corre Lucentum a la cante, Stojic, vai haber falta de Andrés Rodríguez. Falta persoal de Andrés. Lepren 12 arriba, Bluesense Monbus Obradoiro. Nos outros partidos, Lagungaro está perdendo por 5 ante CAI Zaragoza, o Barça gaña por 20 a Fuenlabrada, Murcia está gañando por 4 a Gescrap Vizcaya, o Madrid por 10 a Gran Canaria, e Caja Laboral perde por 1 punto ante Valladolid. De momento, Murcia e Valladolid, rivais directos de Obradoiro, están gañando os seus partidos, pero queda montado. Errou Stosio o primeiro tiro libre, a ver si mantemos a concentración estos 2, 3, 4 minutiños e non nos fiamos, porque igual que estábamos 12 abaixo, nos pusimos 12 arriba, entón hai que ter moito cuidado. Aí está Viere, o lanzamento de 3 de Evi, demasiado longo ese rebote para Alacante. Saltaba Llompart. Con Kendall e ao final o colexiado di que foi Llompart o último en tocar, así que move Bluesense Monbus Obradoiro. Recoñeceu o propio Llompart, Pegaba o peito e dicía que fuera él. Move Corbacho para Evi. Evi
Busca Andrés. Bloquea Kendall. Ahí está de nuevo momento por fuera para Eviere. O bloqueo de Lasme. Evi que se mete. Trataba de doblar ahí para Lasme. Demasiado complicado. Es que Evi sale las dúas. Máis tranquilidade, Viere, máis tranquilidade. Ahí está o balón o chan. Y esa posesión que para Lucentum Alacante. Menos de 9 minutos para conclusión de este tercero cuarto. Continuamos sin mover ese marcador, 42-30. Stojic para Diguar. Balón de Jompar, Ivanovic. Ivanov, perdón, para Koné. Y hay falta personal de Andrés. Que sea terceira, ¿no? Sí, señor. Ahí está el balón para Koné. Soltamán. Andrés Rodríguez. En la línea de personal. Koné. Pois moi pronto, non, para facer dúas faltas ao principio do terceiro cuarto e tamén a sorte de que eles están errando os tiros libres. Aí está Koné pelexando cos lanzamentos de Persoal, 58% esta temporada, acabou anotando ese segundo. Eviere. Temos que meter xa porque así tamén nos dá confianza e podemos estar seguindo Kendall sin meter, ¿no? Andrés Rodríguez. Marca xogada Andrés. Sae Lasme de nuevo para Andrés. Bloquea Kendall. Ahí está Andrés buscando a Corbacho. O lanzamento de 3 de Corbacho. Balón que non entra. Kendall que a toca. Entregou a Jompar. Corre Alacante. Ahí está Jompar. Boa Lasme. Continúa Jompar. Koné para Jompar. 13 segundos de posesión. Moviendo para Ivanov. Ivanov marcha de Corbacho. Estaba muy atento ahí Andrés Rodríguez. Leu perfectamente a xogada. Andrés siempre recupera muy bien. Andrés y hay Pepe de Jompar. Posesión Bluesense Monbus Obradoiro. Ivanov. Una outra canastra. Rizou demasiado rizo y acabó entregando ese balón para Obradoiro. Mover Andrés Rodríguez. Móvese también Kendall. Balón para Kendall. Kendall con Ivanov. Recibe Corbacho. Corbacho perseguido por Diguar. Andrés. 13 segundos de posesión para Bluesense Monbus Obradoiro. Kendall con Ivanov. Ataque de Kendall. Falta personal en ataque Livon Kendall. Segunda falta personal Livon Kendall. No límite, porque outro non está, non o veo que este fixo cos pés aí moi rigurosa esta falta. En ataque Lucentum Alacante. Diguar para Jompar, pide dentro Koné, balón para Ivanov con Kendall. Ollo que quedan 7 segundos de posesión. O lanzamento non entra, ese rebote toca Lasme para Corbacho. Bueno, venga, vamos, que hai que meterse, Andrés Rodríguez. 7-18 para conclusión do terceiro cuarto. Aí está Andrés aí forzando a Jompar. Recibe Corbacho, bloquea Lasme. Corbacho para Eviere. Ahí está Evi, balón para Kendall para Andrés. Lanzamiento cómodo de Andrés. O balón non entra, rebotea Lasme. Balón para Lasme, hai que sacala e comezar de novo. O triple de Corbacho. Balón que non entra, toca Lasme. Y para Lucentum Alacante. Toca Lasme, efectivamente. Toca Lasme, que en este caso nos perjudica, ¿no? Pero bueno, está, ahora moveron ben o balón, tiros cómodos, non entraron, bueno, xa entrará. Pero así es como hai que mover e desgastar o equipo, ¿no? 42-31. E seguir defendendo, porque si non metemos, pero por lo menos que non metan eles, ¿no? Un punto en 3 minutos de terceiro cuarto. Stojic con Ivanov con Kendall. Ahí está sacando de nuevo para Stojic. Ataque. Debería. Yo penso que sí, ¿no? Sí. Van a pitar en ataque efectivamente Stojic. Viñan de indicar yo un Obradoiro no outro lado. Aí está con Eviere. Xa foi buscar ben tamén aí. Sí. Tendo en conta que acababan de pitar no outro lado, pues, é justo, forzar. ¿no? Sí. Milton Palacio, entrou Palacio, sentouse Andrés Rodríguez. Balón para Kendall busca dentro Evi, aí con Rautins. Evi acaba apañando esa chapa, pero ese balón vale. Si tocou no tableiro, é canastra, non? A ver se se poñen de acordo os colexiados. Van falar entre eles. A ver se vale ou non vale ese tapón de Koné no lanzamento de Eviere. Aí está de novo.
Pois tocou o tabuleiro. Seguro que non entraba, ese tiro non entra, porque mira onde tirou o tabuleiro, non? Non daba nin aro, pois, se non... A ver, que pitan. Defense. A ver. Danlle o balón a Obradoiro. Pois non interpretaron que era canasta, que iba hacia canasta. La verdade é que non iba, non? Foi Cone o último en tocar. Pois queda má dúbida de saber exactamente que pitan. Ten unha falta de alguén. De Rautins no movimento. Anterior de Evi. Aí está Eviere. Balón para Kendall. O lanzamento de Kendall. O balón non entra. Rebote Rautins. Seguimos sin meter, Bueno, pues atrás a defender. A defender, que é o que nos queda. 6-10. Rautins. Frontel Corbacho. Móvese John Parr. Aí recibe o base. John Parr bloquea Ivanov. Xa na defensa Lasme. Balón para Cone. Move ben Lucentum Alacante. O lanzamento de Diguar. Canastra Diguar. Temos o día Diguar. 14 puntos Diguar. Los 34 de Lucentum Alacante. Diguar que ten unha media de 8 puntos, pois só se ten que asumir algo máis porque lle faltar compañeros, tens que asumir máis, non? Aí está Eviere, saca para Lasme, lanzamento cómodo de Stefan, canasta Lasme. Bueno, xa era hora, non? Anotou Stefan Lasme, que está pedindo o colexiado que aí debería haber adicionado. Rautins con Eviere. Balón para Ivanov. John Parr. Anímase John Parr. Canastra John Parr. Segunda tripla consecutiva de Lucentum Alacante. A 7. 5 minutos para que acabe este tercero cuarto. Lasme para Corbacho. Kendall ahí con Ivanov. Ivanov recibe Eviere. Evi. Asistencia. No vale. Pasos de Eviere. Hai pasos, todo iso non valía. Pasos de Obradoiro. Unha canasta doada aí solo. Pero por que non botas o balón ao chan e despois faz a continuación? A xogada estaba ben, era... Dios mío, sí, pero... Non podemos regalar, que a mellor despois páganse o regalo. Aí está, como arranca, sí. E os pasos de Lasme. Bonita xogada de Evi, que maneira de estragar aí. Bueno, pues, en momentos que estamos defendendo ben, pero temos que ter cuidado que quedan a xente só para tirar e de acordo que non son unos tiradores extraordinarios, pero a meten, se están solos as meten, non? Rautins, a pelota non entra, balón para Kendall, Milton Palacio. Marca 4 Palacio, balón para Lasme, aí con 2 en riba non pode. Milton Palacio. 10 segundos de posesión, Bulfoni para Eviere, o lanzamento de Evi complicadísimo, balón o ferro, rebotea Cone. Está se precipitando na selección Eviere. John Parr, a defensa de Lasme, Ivanov. Este pode meter, Ivanov, canastra. Estamos deixando tirar, claro. Canastra de Ivanov. A xente só para tirar, aquí tontos non hai, Tempo morto de Moncho Fernández, acaba de anotar Ivanov. Vuelve a meterse de novo na loita polo partido. Lucentum Alacante, 9 puntos para Ivanov, 14 Diguar, 7 para John Parr, os máis productivos nas ringleiras de Lucentum Alacante. En canto a Blues Monbus Obradoiro, aí segue comandando Eviere con 10 puntos, pero as porcentaxes de Evi neste terceiro cuarto baixaron moito. Aí está Chus Vidorreta. Good chest. Caloya del lado izquierdo, ¿vale? Vas a pasar aquí. Pedro. A ver si lo cortan. Vamos a puerta atrás. La puerta atrás, ¿vale? Es importante que si Andy penetra, carguéis el rebote. Follow to offensive rebound. Andy penetra. Ya, pero uno de los dos. No habéis cargado ninguno de los dos. ¿Vale? Vamos a seguir en defensa individual. Seguimos en defensa individual. Venga, vamos. Bueno, pues aí insistía yo ao final que si Andy, que si Rautins penetraba, como vimos aí nesa bandexa que non lle entrou, reboteou fácil o Obradoiro Kendall que cargaran o rebote. Que cargar o rebote, primeiro, porque podes coller o segundo para evitar o contraataque do outro equipo, non? Se non sale moi cómodo.
pero nós temos que en defensa, inda que nos metan de 2, o que non pode ser é que metan de 3 en 3. Temos que asustar ben atrás, como estuvimos durante o segundo cuarto. Cuidado, aí Palacio. Oye, con Palacio acaba perdendo esa pelota. Milton Palacio, John Parr, canasta de John Parr, a 2 Lucento en Alacante. Eso tampouco, mamaíña. Isto é el colmo da desgracia, non? Que vayas solo, que te caigas ti só aí. Pisa o pé dereito de John Parr. Bulfoni para Milton Palacio. Pues partido de 0, xa que falamos ao descanso. Aí está Palacio, complicado para Kendall, Rautins. Tocou Rautins, complicando moito a situación aí. Temos que xogar exactamente máis tranquilos co que sabemos hacer, o pouco que sabemos facer, seguir facéndolo, non con facer cousas extrañas, non? Meteuse no partido de novo Lucento un Alacante, tamén o seu público. Lasme. Lástima. Hai falta de Coné, tiros libres de Stefan Lasme. A terceira, por lo menos, non? De Coné. E a terceira, sí, efectivamente, de Coné. Esta de nova situación de Stefan Lasme. Tiros libres para Lasme, que de momento leva 2 puntos, non se estreu desta liña de persoal. Están John Parr e Milton Palacio. 26 minutos, 11 segundos leva en cancha John Parr. Atención a un final apertado. Físicamente, ¿cómo puede estar o base? Temos que seguir dentro de estar ahora igualado no marcador, pues temos que seguir traballando moito no senso de desgastar o equipo para que cheguen os últimos 5 minutos a un pouco asfixiados, non? Anota primeiro Lasme. Bueno, leva case 26 John Parr, pero Ivanov 24 e Diguar tamén 24. Os homes básicos neste equipo. Lasme. Non entra o segundo de Stefan Lasme. Reboteou Barnes. Que outro tiro. Sí. Hai que repetir. Aí vai de novo co segundo Stefan Lasme. Pois tampouco Lasme, no rebote Barnes. 45-42 Obradoiro. Balón para Rautins. Rautins con Bulfoni. Rautins, Ivanov. Buscaba por dentro. Ahí pede Kendall. 14 segundos de posesión para Lucento Alacante. Sale Washington por... Vai xogar Obradoiro con Palacio. Por Eviere, ¿no? Sí, con Palacio, Tuki, Washington, Kendall, Lasme. Ahí está Ivanov forzando. Ivanov, o lanzamento de 3. Canastra. Atención, que empata o partido Lucento Alacante con esa canastra de Rautins. 45-45. Ven que pintaba esto y apenas 6 minutos. Y Obradoiro se quedó ahí clavado. Está costando anotar en este terceiro cuarto. Kendall, dúrmese Kendall, Rautins. Balón de nuevo para Obradoiro. Está como dormido Obradoiro. Sí, está... Como se notara o shock este de ver como Alacante vuelve de nuevo ao partido. Sí, lleva 12 puntos de ventaja. Prácticamente a base de triples, ¿no? Aí está Kendall, saca man Kendall, ese balón non entra, Kendall no rebote, Lasme que non pode, balón para Lucento Alacante, colle uno Diguar, xoga xa John Parr. 45-45, 2,5 para a conclusión deste terceiro cuarto. Perros de Lucento no centro de tecnificación de Alacante. 13 victorias leva este equipo, está xogando Obradoiro fronte ao quinto. Ivanov, Lotarno acabou lanzando ese rebote, hai falta de Lasme, a terceira de Lasme no rebote. Terceira falta persoal, Stefan Lasme. A ver que fai Boncho, se decide por, si opta por mantelo en cancha o senta. Está no salto con Barnes. Sí, é falta que lle mete o codo, o desplaza, non? Además o árbitro aí debaixo. Bueno, pues mira, dúbida resolta, Lasme vai no banco. Non vai a arriscar unha cuarta falta no que queda de terceiro cuarto. Pues ahora perderon o balón. Bueno, a ver si nos asentamos un pouquiño,
sobre todo atrás, home, en ataque estamos errando, xa entrarán, non? Pero me preocupa que atrás non defendamos como con esos niveles de defensa, as liñas de pase, as axudas, chegar, non deixar que a xente tire soa, sobre todo os triples, non? Aí falta persoal, Rautins. A ver a entrada de Washington. O regreso de Washington. É apuntar que o seu entrar no partido foi importante para o Obradoiro. Dei un plus en defensa, en ataque pois aportou. Foi importante o seu protagonismo, sobre todo no segundo cuarto. O lanzamento de Oriol, que use eso, o balón non entra, toca Kendall, rebotea Washington, vaya canasta, falla Washington, hai que sacala. Aí está Washington con problemas. Loite outra vez. Ese balón será para Obradoiro. Debaixo do aro, Pois unha mágoa. O balón é para... Sí, para porque Lucero, al empezar este cuarto xa cambia correcto, a trayectoria de a flecha, ¿no? Sí, señor, é para Lucero. Sí. Aí está. Tocou unha Barnes. Eles tamén levan 3 ataques que tamén temos que aproveitar, caramba. No, pero con estos erros así non... Lleva 3 puntos anotados no terceiro cuarto Blue Saints con Buso Obradoiro, parcial de 15-3. Kendall para Washington. Palacio. Metemos un par de canastillas e xa estamos outra vez aí, non? Bulfoni, aí está Bulfoni. Palacio para Washington. Uy, ese balón que se queda atrás. Estamos Washington. complicando la vida, Dios mío, pero... Ay. Palacio xa non se atreve nin a tirar cando está só, dá un pase a Washington que lle complica a vida. Ahí está de novo. E este tamén antes de caer tira ya os pés, caramba, por lo menos sacas algo, non? Bueno, pues momento comprometido para Blue Saints Monbuso Obradoiro. Sí, hai que despertar e espabilar e dar un grito aquí, se fai falta, xa, porque levamos a casi 8 minutos que mamaíña. Ivanov con Kendall. Eso tamén moitas veces son os xogadores aí. Buena recuperación aí de Bulfoni. Kendall, vaya solta o balón, de Kendall, ese balón sí, bueno. O compañeiro solo, de Milton Palacio. Rápido pase, caramba. Oye, qué detalle de calidad aí de Kendall pasando balón polas costas. Xogador de 2-8, Bueno, importante esta canasta. Bien Bulfoni robando balón. Sí, muy ben anticipación aí na defensa de Rautins. A veces os xogadores teñen que dar un grito aí entre eles, reunirse no círculo central ou no tiro libre, espabilar entre eles, caramba, e falar. Automotivarse. Eso mismo. Bueno, pois tempo morto na cancha, por certo, a todo isto unha nova que nos chega desde Vitoria, que de verdade nos alegra esta Caja Laboral dándolle a volta ao seu partido ante Valladolid. Agora mesmo 55 Caja Laboral, 50 Valladolid. Foi prácticamente perdendo por baixo. Caja Laboral todo o partido. Este Moncho. Cortes lado, empezando por ti. Digue de Gendón, and then Tuki chooses. And if there is nothing, ask for one come or one bang. Si no hay nada, me dice come o ven. Bueno, pues ahí escotábamos a Moncho Fernández. Este terceiro cuarto que se está esgotando. O terceiro cuarto da reacción de Lucentum Alacante. Aí víamos a John Parr anotando, a Ivanov. Ivanov pouco a pouco vai sumando, xa leva 12 puntos, 2 rebotes, 5 pérdidas para Ivanov. Bueno, ven esta defensa, a ver si non meten. John Parr para Barnes, con el Oriol. O que non metan cómodo, ou si meten que lle coste. Ivanov con el Kendall, acaba sacando Ivanov para Diguar, Diguar para Ivanov, Ivanov que traballa aí ante Kendall, boa defensa de Kendall, toca Kendall, balón para Washington. Ven la defensa Livon Kendall de Ivanov. E Washington ven no rebote, venga. 50 segundos, conduce Palacio. Sí. Palacio para Oriol. Oriol, ahí está Oriol. Oriol, bien, canastra de Oriol. Bien, eso es, si che fan pasillo, tía, hasta o final. Menisco roto, ¿no? Eso es, sí, señor, bien, Oriol. Ahí estemos. Outro balón, quinta temos outro ataque. Pero hai que recuperar esta. Bien, hai que defender as líneas de pase. Ivanov, flotalle Kendall. Diguar, defendido por Kendall, que recuperación de Kendall, fantástico traballo defensivo de Livon Kendall. Prácticamente a posesión, eu aguantaba esta posesión. 20 segundos, unha posesión. Balón para Kendall, Kendall con Ivanov. Sube Washington a coller ese balón.
Washington para Buffoni, bloquea Kendall, lanzamento de 3 do Tuki, balón longo para Oriol, Oriol Barnes, ese balón é para Oriol. Venga, pisaba sí, Barnes, menos mal, así que balón para Obradoiro. Tiro un poquinho precipitado del Tuki, non? Queda tempo todavía, te queda tempo, non lle des a eles a oportunidade, pero menos mal. Movera de fondo Milton Palacio, 4 arriba Bluesails Monbus Obradoiro. Ahí está, balón para Buffoni, Buffoni con problemas ante Diguar, acaba sacando esa bombilla, Buffoni non entra e isto quedan 2 segundos. Oye, aí que Diguar se quedou parado e acaba con ese lanzamento final de John Parr. Bueno, pues quedou aí a Diguar a dúbida do tempo que quedaba e que facía con ese balón, pero creo que tiña tempo suficiente aí para montar algo máis. Por menos dar un pase a medio do campo, un tiro algo máis cómodo, non? Sí, como que meteu Ivanov. Está a vidurreta que lle come a moral aí. Bueno, pois acaba este terceiro cuarto, parcial de 15-7 para Lucentum Alacante. Está o partido moi aberto, unha lástima que acaba de facer aí Obradoiro, porque tiña o partido moi favorable, estaba tocado o conxunto de Vidaurreta e deulle vida. Hombre, son 7 puntos, no? Que é moi baixo, non? Meter 7 puntos nun cuarto, pero es que os 15 puntos, que me metan 15 puntos nun cuarto eu firmo, pero es que dos 15 puntos creo que nos meteron 3 triplas, que foron prácticamente seguidas, que o que lle dieron vida ao partido, non? Entón, que se non fora por eso, pois seguíamos, estábamos aí, pois para tener ahora eso, 10 puntos, 8, temos 4, bueno, pois mira, tamén eles se levan 30 minutos máis desgastados, e nós agora, pois cos trocos que fará Moncho, e a xente millor físicamente que eles, pois temos que dar asestar o golpe definitivo, non? E sobre todo ter cuidado coas triplas, non? A veces é mellor sacrificar unha de 2 que non que che metan unha de 3, e iso que non son tiradores excepcionales, pero non son malos tiradores. Unha cousa é que teñan instinto asesino como yo que sei, Calloway, como Ellis ou como Carroll ou como Corbacho, pero non son malos tiradores, non? Dúas cuestións, Tonecho, que me gustaría que me resolveses. Primeiro, Milton Palacio, falábamos antes que non está ao 100%, que él dicía que, bueno, que ia axudar o que puidera. Como estás vendo? Notas en demasía esa merma? Si es que está moi mal físicamente, pois, home, un pouco, sí. Un pouco. Pero sobre todo en a confianza, non? Estuvo só moitas veces para tirar, e aí tes que tirar, caramba, non podes estar aí. Segundo apunte, Kendall, que moitas veces, bueno, sí que é verdade que é cuestionado, non? En algunhas facetas do seu xogo, dinlle que, bueno, sobre todo que lle falta aí un pouco de espírito. O traballo defensivo de Kendall sobre Ivanov en xeral, non? Sí, non, moi ben. Kendall ten dos xogadores para min da CB que máis clase ten, pero es que a veces é tan frío que acatarra un, ten que ter un pouco de máis agresividade, pero claro, lle pedimos a xente moitas cousas que tamén me poden dicir, es que se teño de todo, a mellor xa non estaba aquí, o que che dixía antes, non? Pois acaba de principiar este último cuarto, aí está Stefan Lasme, acaba apañando aí a gorra. Lasme iba a facer a falta, es que esa falta non se pode facer. Falta da desesperación de Stefan Lasme. Dios, si erras, raches, hai que baixar a defender, pero non metas a man aí. Fíxate que Lasme, por mor das faltas, leva 12 minutos e medio en cancha. Aparte que hoy non o ves o centrado. Aparte deso, non o ves o centrado. Así como outros días extraordinario, ou se non. Mira con él como lle pon aí. Bueno, pois para pechar un pouco o tema de Kendall, 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperacións. Esos son os números de Livon Kendall. Pues vai ter que dar un paso adiante, porque ahora me imagino que Moncho pues trocará a Lasme ao banco, non? Si es que é a cuarta, non? Non sei se é a cuarta. Aí víamos a John Parr anotando para Lucentum Alacante. Move Obradoiro, Palacio. Bloquea Oriol, ahí está Milton Palacio, Palacio que penetra, deixa para Washington, ataque Palacio. Estamos lendo ahora mismo situacións fatal, Es que non podemos ler esta situación de xogo así, que xa non é a primeira, Falta persoal Milton Palacio, primeira falta persoal para Palacio. Esta de novo acción repetida. John Parr. Es que estamos botando. O balón ten que circular para que a defensa se canse. E botar é para penetrar, nada máis. John Parr para Diguar. John Parr. Ollo que quedan 7 segundos. John Parr acaba sacando ese lanzamento a tabla. John Parr non entra, rebotea Oriol. Falta Diguar. A falta de Diguar. Será a terceira de Diguar. Pois vaya final de partido nos agarda, 49-47, 8-49 por diante. Bueno, dirán o mesmo os aficionados de Valladolid e os de Murcia,
Murcia está ganando ahora mismo por 5 a GES Crab Vizcaya. Pero e Caja Laboral vence por 4 a Valladolid. Pero mira, eu che firmo ahora mismo que gañe Valladolid e gañe Murcia. Non. Sí. Vale. Sí. Habría que pensar qué dice todo esto en Estudiantes, por ejemplo, o en Juventud. Milton Palacio. Oriol. Oriol aporta atrás con Washington, falta personal. Desespérase, sí, porque Washington. Son canastas, son faltas que penso que pode meter a canasta, non? O por lo menos desde aquí o vemos así, non? E ahora aí abaixo é outra historia, pero se ve que podías meter a canasta e a falta maiores, non? A ver, a tiros libres para Washington. Anota primero Deron Washington. Bien, Deron, bien. Venga, que hai que seguir traballando. Quinto punto para Deron Washington. 4 rebotes, 3 recuperacións, unha asistencia. Mas agora hai que aproveitar que está Ivanov no banco, non? Tanto Barnes como Koné. Aí está, toca Oriol, aí no salto, aí con Koné, Dios. acaba apañando ese balón Koné. Una lástima. Tanto Koné como Barnes non son xogadores moi ofensivos, non? Entonces temos que un poquito aproveitar ahora, non? Que non metan, non? Balón para Stojic, defendido por Eviere, que volveu a pista. Aí está Stojic. Stojic recibe Rautins. Rautins con Andrés. Aí está Rautins. Ollo que quedan 2 segundos. Esgota esa posesión, o lanzamento. Oi, que canasta acaba de conseguir Ofío. Canasta de Stojic. 49-50. Kendall complica para Washington. Recupera Koné. Y hay pasos. Bueno, vaya favor nos acaban de facer agora. Dios mío, pois que non podemos arriscar. Pasos de Rautins. Porque efectivamente o Washington fai unha porta atrás, pero es que estaba Suda diante na línea de pas. Balón, un corazón aí da zona. Balón complicadísimo ese que tentou Livon Kendall. Está desesperado Vidorreta. A ver si Corbacho ahora nos dá ese plus que nos falta ahora Sí, en faltan ataque os de fora. puntos de Corbacho. A ver, vamos a ver que Corbacho nos vai sacar deste atolladero. Venga. Ahí está Andrés. Balón de Andrés para Oriol. Oriol mete dentro para Evi. Evi de nuevo para Oriol. Oriol moviendo para Kendall. Con problemas Kendall en la recepción. Saca para Andrés. Boa Rautins. Balón para Corbacho. Lanzamiento de 3. A pelota que non entra. Salta Kendall. Balón para Rautins. Ben movido, pero balón para Rautins. non metimos. 49-50. Continúa o sufrimento. Ahí está Rautins, penetra ante Andrés, deixa o balón atrás, saca para Diguar. Diguar defendido por Corbacho, ven na axuda Kendall, move para Rautins, rápido para Koné. Vai postear aí a Oriol, pasos de Koné. Pasos de Koné, balón para Bruséns Monbus Obradoiro. Bueno, son momentos de imprecisións, de nervios, momentos de tensión. No momento, bueno, no momento crucial, probablemente da mañá. Aí é cando se notan, claro que sí, os nervios en Obradoiro e en Lucentum Alacante. 7-10 para a conclusión do partido. Obradoiro buscando a terceira victoria consecutiva. Balón para Andrés, Andrés para Kendall, pide dentro Eviere, recibe Oriol, boa Koné, hai pasos, ¿no? Hai pé, eu creo que lle pidan pé a Barnes. Pois eu creo que a finta co pé. A finta é que se lle fai falta. Repetido. A finta é falta co pé, non? O falta co pé, claro. Sí, o indicou, sí, o colexiado estaba indicando o pé, pois sí. Falta co pé de Barnes. Que mago a continuación, porque hasta podía casi ser media segunda de Barnes. Recibe Corbacho. Andrés ofrece o bloqueo Oriol, balón para Oriol, queda solo, lanzamiento de 3 de Oriol, demasiado longo ese rebote. Para Diguar, para Alacante. John Parr, falta Kendall. Falta de Livon Kendall, protesta porque reclama unha falta de interior de Ivanov. Que hai que ver os dous, parece dicir Livon Kendall. Moverá de banda Stojic. A falta de Kendall foi a terceira. Balón de Stojic para John Parr. Con él siempre Andrés. Bloquea Barnes. John Parr saca para Ivanov. Boa Kendall. Falta de Kendall. Falta de Kendall. Cuarta. 4 Lasme, 4 Kendall. Pues volver a hockey, ¿no? Sí.
que ten 3. Que ten 3. Aí volve Bernard Hopkins. Séntase Kendall. 9 Alicante. 6,5. Un arriba Bluesense Monbus Obradoiro. John Parr. Pide Barnes, move para Ivanov, quedouse só Stojic, o lanzamento de Stojic non, no rebote Barnes, o salto de Andrés, Barnes mete a man abaixo Andrés, que ven aí Andrés Rodríguez, que listo estivo. Listo, sí, ven este balón. Andrés, bo balón de Andrés para Lasme, Lasme, saca falta. Falta de Iguar, falta importante tamén esta. Ollo que é a cuarta de Iguar, xogador máis productivo, bueno, no, que tiña está... máis quente de no. Amande de Lucentum. Ahí está. Tiros para Stefan Lasme. Bueno, pues está Lasme con Hawking. Bueno, pues vamos a ver. A base está Andrés, está Evier, está Corbacho. Ahora Hai solucións. hai moitas solucións. Seguimos esperando os puntos de Corbacho que Que decía sí, noso que sí, que comentarista sí. Tonecho. Ten que aparecer. Anota Stefan Lasme. Cada posesión, cada canastra ten agora mesmo un valor xa. É un sufrimento isto, mamá. Segundo lanzamento libre, Stefan Lasme. Anota tamén Lasme. En Vitoria vaise xa por 7, Caja Laboral ante Valladolid. En Murcia está a un punto por riba de Vizcaya. John Parr. Ahí está John Parr, atención a John Parr, penetra John Parr. Hay falta persoal. Así es que Devi, creo. xa nos vamos a colocar nos tiros, non? Ainda quedan 6 minutos, xa empezan os tiros libres. A ver a quen lle cae ao final, se hai vio a Hopkins. A Hopkins. Ten máis pinta de Hopkins vendo a repetición. Sería a cuarta de ser Hopkins. Los lanzamientos libres, Stojic. Bueno, e se pasara cualquier cosa coas faltas, ainda temos tamén a Mario Cabanas, que está aí, que é un rapaz grande, que tamén ten que axudar algún día, non? Aí está Stojic, xogador que anda no 90% de acerto na liña de persoal. Así coa súa rutina tan típica, pero él non falla. Eso que errou antes 2 tiros libres, pero ahora non. Bueno, ven aí as facianas. Sí, sí. O partido está nun puño. Andrés Rodríguez, un arriba, Bluesense Monbus Obradoiro. 6 minutos. Balón para Lasme. Tratan de meter dentro para que postee Evi, sí. Pero Evi está muy tapado. Balón para Lasme. Lasme de nuevo para Andrés. Andrés, ollo que quedan 4 segundos. Corbacho, lanzamento de Corbacho. ¡Qué canastra de Corbacho! Aí o fío da posesión. Como armou o brazo e como sacou ese tiro en apenas unha centésima. Corbacho ten que meter cando a cousa está moi complicada. Si é fácil, non lle interesa eso. Non lle vale, canto máis complicado. Que canastón. Tiño defensor pegado, como armou o brazo, como sacou prácticamente de abaixo. Eu penso que xa... E que triple tan importante, que valor ten esta tripla que acaba de conseguir Alberto Corbacho. Sí, porque aparte que isto nos dá gañas e morales a eles... Pois mira, estaban aí e agora 4 abaixo, cada vez queda menos tempo, máis gastados, non? Ahora temos que estos 5 minutos... Ímolo ver, observa a mecánica como saca. Bien. Se os vin peores, xa de recibir xa encima da cabeza e tirar xa, nin baixar no brazo, non? Pois 2 de 6 para Corbacho desde a liña de 3 puntos, 6 puntos en total para él, e aí estamos no banco de Vidorreta. Claro, andan buscando a Caloyan porque está creo que con Hawking, vai bastante máis grande e queren sí, é el foi unha constante ter ventaxa con Hopkins en cancha, sempre balón dentro para Ivanov. Pero ahora o que temos que facer para que non chegue o balón a Hawking é desgastar aos demais, e ahora mismo pues, Andrés, que está facendo un partido fenomenal en defensa, pues, ten que desgastar se está na cancha Andrés, ten que desgastar a John Parr e que non pense e que lle obligue a non pasar cómodo. Entón, eso é unha ventaxa boa para que non lle chegue o balón a Caloyan fácil. Aí está Ivanov, precisamente. Hai que traballar, hai que seguir aí, a chuchar, recuperar. Aí falta persoal. John Parr no chan. Todo isto sucede con 5:32, 4 arriba, Bluesense Monbus Obradoiro. Falta persoal de Andrés Rodríguez. A ver, a tiros libres para John Parr. Lo que pasa es que si es de Andrés, que a cuarta, ¿no? A ver si vemos de nuevo.
No, pero Andrés non foi. No, aí non dá Penso que sensación si de dar Andrés. sería de Lasme, sí, Lasme sería de quinta. Hawking. Sí, foi de Lasme, Foi non? de Lasme, sí. Sí. E a quinta foi so banco e entrou Kendall. Vaya dous faltas de Lasme, mamaíña, Non foi o día de Lasme hoxe. Non lle sentou ben o é parón igual, este da está Copa. Kendall, que Kendall lo estaba facendo ben Sí, e hai que estaba- confiar en él, caramba. Estaba moi ben, pero ten 4 faltas, lembren. 4 tamén. Pues tamén en defensa hai que ser listo moitas veces, cando tes 4 faltas, non? Bueno, sabes pois que non anotou podes John riscar Parr. moito. E aí está Lasme, que, bueno, el con esa facía é o primeiro que Sí, recoñece que home, que sí, evidentemente non pero foi a súa mañá. un poquinho de máis control no cabezón. Venga, atento, Evi, atento. Eviere, presionado por Stojic. Aí está Eviere, o lanzamento de 3 de Evi. A pelota que se sae, ese rebote. Ivanov con Kendall, cae o xogador de Obradoiro. Kendall Polo Chan, rebote para Ivanov. 5-10. Está 3 abaixo, lembren. Lucentum Alacante. John Parr. John Parr bloquea Barnes. Aí está John Parr para Ivanov. Movendo por fora, Lucentum Alacante. Ollo que quedan 7 segundos de posesión. Balón dentro para Ivanov. Ivanov con Kendall. Sacan a man. Kendall defende ben. Balón para Kendall. Mamaíña. Que problemas está tendo aí no poste baixo Ivanov con Kendall. Pero penso que era unha canasta doada, porque lle ganara ben as costas, unha bandexiña coa esquerda, pero lle saeu de dentro. Aí está Menos mal, Andrés. moi ben, Penetra Andrés. Andrés que dobla. Acaba sacando Hopkins para Corbacho. Ahí va Corbacho. Bueno. Qué canasta acaba de meter A Corbacho. ver, pero foi canasta ou non foi canasta? A ver, que din os colexiados. Ou foi 3 tiros. A ver, es que non vin, se entrou non tocou nin a rede, A ver. A ver se demos a oportunidade. Non, debió No, de ser. non debeu entrar. No. No. No, porque mamaíña. O efecto óptico de ver a través dun Sí. monitor de televisión Sí. enganounos. Pero sendo Corbacho non me extrañaría Sí. nada, Pero bueno, temos a posesión, que é importante, non? E balón de fondo para Obradoiro. Que hai que meter esta, Andrés para Corbacho, aí está Corbacho, quedase curto ese lanzamento, salta Kendall, balón para Ivanov. 4-25. Tampouco hai moita prisa, non? Podíamos mover un pouquiño máis, non? Já entrarán os triples, non? John Parr, bloquea Ivanov. Ahí está John Parr defendido por Andrés. Stojic para Ivanov. Ivanov de novo con John Parr. John Parr move ben aí o balón Lucentum. Hai pasos de Coné, vaya pasos de Coné. Os mismos del Lasme os que fixou no Lampe, primeiro sí, tempo. efectivamente. No, primeiro tempo no, al principio do terceiro cuarto. Pero eu digo que ahora os triples xa entrarán. Hai que xogar dentro, fora. Porque así obligas a cansarlos. Balón dentro, que fagan axudas, e se non axudan, entón xa xogan os pivos, se hai axudas, balón para o salir, e así os vas cansando un pouco, se non... Mira Corbacho, o lanzamento, pasos de Corbacho. Es que se non, se tiras todo de fora, no, a defensa non se move. 15-16 perdas para Obradoiro, 16 tamén Lucentum Alacante. Obradoiro que tuvo un cuarto extraordinario, o segundo, 29 puntos, pero logo Pois eu non vin os pasos 13, ahora, 6. porque la verdad non vin os pasos todavía, os que lle pitaron a Corbacho, non os vin. Stojic. John Parr. A axuda de Hopkins. Rautins. Ollo que quedan 7 segundos, o lanzamento de Rautins. Vaya triple que se acaba de cascar Rautins. Empata o partido Rautins con ese lanzamento. A faciana de Moncho, Bueno, pues hai que responder ahora, hai que responder. Nada máis. E hai que responderlle ahora con outra canasta. Andrés, balón para Buffoni. Buffoni que penetra. Hopkins, o lanzamento a tábua de Hopkins. Xogada de veterano de Hopkins. Canastón de Bernard Hopkins. Aí está, como diante de caja laboral. No momento quente aí reclamando balón. A canasta é importantísima, Veña, que hai que pasar ben os bloqueos, e o de atrás que lle avise ao xogador, para que pase o bloqueo, que non lle sea sorpresa, caramba. 10 segundos de posesión, Rautins. A defensa de Kendall. Rautins, Coné, o lanzamento de Coné. O balón de Coné que se queda curto, pero, e rebotea. Coné. Non podemos quedar mirando, non ir ao rebote, caramba. Ofensivo de Coné. ¿Y en qué momento? Bueno, menos mal, porque este en tiros libres non... Esta falta de Evi. A veces mellor callarse, non? Pero... Sí, non ten unha gran porcentaxe. Este ten un 50 e tantos, 58%. 58 andaba. Pues, por lo menos que no día de hoxe un de 2 para Coné. Hai tempo morto e esta de nova situación, como moven ben e vaya pasos, bueno, vaya posesión regala aí Coné, igual que fixera antes Lasme. Sí, o mismo. Asistencia de Rautins. Sí.
Y ese triplazo diante de Buffoni. Más difícil de defender porque lle fai a finta para penetrar, párase xa en seco, levántese, eso, mamaíña. Bueno, calculábamos en torno aos 36 minutos o que ia xogar John Parr coas baixas que tiña Lucentum Alacante, leva 35. Eso pódese notar ao final do partido, A ver, pero xa estamos a que nos últimos... Antes viñamos aí o presidente de Buses Mombusa, Raúl López, que me imagino que estará tamén coa profesión por dentro, claro que sí. Como todos. Por certo, Tonecho, nos últimos partidos, nos momentos quentes, en moitos deses partidos, Moncho Fernández decidiu dar entrada a Milton Palacio, mesmo xogar con dous bases. Sí. A ver que fai hoxe. E este se pase polas costas de Kendall, que acabou con canasta de Palacio. Bueno, pois tiros libres para Koné, 58% de acerto esta temporada. Partido que está no aire. Igual tamén o de Vitoria, Caja Laboral 64, Valladolid 62. Anota Koné o primeiro. E en Murcia 69-65, gaña Murcia a Vizcaya. Sudan as mans a Moncho. Segundo lanzamiento libre para Koné. O lanzamento, canasta de Koné. Bueno, mira por onde. Move Andrés, balón para Eviere. 2'44, 57-57. Andrés Rodríguez. Móvese Evi, balón para Evi. Defendido por Stojic. Evi. Tocou lleno pé a Stojic. Bueno, es que penso que xa cando recibiu Eviere, xa Stojic estaba prácticamente, non digo empurrando, pero encima del, ¿no? A veces eso, outras veces pitase falta, ¿no? Balón de banda para Bluesens Mombuso Obradoiro. Ahí recibe Andrés. Andrés para Kendall. De nuevo Andrés. Andrés ofrece bloqueo Hopkins. Andrés para Buffoni. Buffoni para Hopkins. O balón que se queda curto. Y ese rebote para Diguar. Diguar, y ahí está corriendo hacia Lucentum Alacante. John Parr que saca para Ivanov. Oye, coas dúbidas aí de Ivanov. Os problemas. En ataque tamén para Lucentum Alacante. John Parr. A defensa de Kendall que ten 4. Aí está John Parr que penetra. Trata de meter ya por arriba Ivanov. Acaba tocando ese balón Evi y é para Obradoiro. Hopkins para Evi. Corre Obradoiro. Sería a xogada de Viere. Andrés, un 50. Como está o final do partido en Alacante. Buffoni para Hopkins. Ai, que mágoa. Falta persoal. Bueno, está ben xogado ahora, ben movido. A ver a quen lle cae, si é de Diguar e a quinta. A ver a tiros libres para Bernard Hopkins. Ahí está de novo a penetración de Hopkins. Que mago, Solta Stojic, logo chega Diguar. Hoxe non tuvimos moita sorte con as canastas adicional, non? Vaise Diguar ao banco. Hopkins. Anota o primeiro Hopkins. Hai que sumar, sempre. 7 puntos Bernard Hopkins. 5 rebotes. Unha recuperación para Hopkins. Segundo lanzamento libre para Hopkins. Ahí está no segundo Hopkins. Bien, canastra bien. Hopkins. Ahora hai que morrer con este balón, este medio partido. Si defendemos ben este balón, 57-59. 2 arriba Bluesens Mombuso Obradoiro. Venga, que non pensen, venga, ser listos, sin faltas. Hai falta persoal. Tampouco de Buffoni. Falta persoal de Buffoni. A un 34 do final. Protesta Buffoni. Tiros libres para Ivanov. Anota o primeiro Ivanov. 13º punto para él. 5 de 5 de esta línea de persoal esta mañana. Segundo para Ivanov. Partido de nuevo ahí. Anotó o segundo Ivanov. Empate a 59. Buffoni. Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés. Andrés acaba sacando para Evi. Evi que no lo ve claro. Prefiere ir esgotando posesión. Andrés de nuevo para Evi.
Evi, o 2 contra 1, Evi saca para Kendall, Kendall para Andrés, Andrés, aí está o lanzamento do Tuki, non entra Tuki, o lanzamento non, acaba doblando ese balón, canasta. Bien movido, venga, vamos a defender. Asistencia Buffoni, canasta Hopkins. Moi ben movido, con moito criterio, ben. Atención aí a Hopkins, pois aportando os últimos puntos de Obradoiro. Sabendo estar, ademais, ben colocado. Ivanov con Kendall. Ahí está Ivanov, saca para Stojic, o lanzamento de Stojic. Venga, rebote. Ese rebote para Andrés. Aí non hai prisa. Ahí está Andrés. Manda por 2 Obradoiro. Quedan 50 segundos. Ahora é cando comezan as cábalas. Quedan como para 3 posesións. Obradoiro. Vete de aí. Se dice fora. Indica Andrés a Kendall que se vaya. Ahí está Andrés, a penetración. Deixa para Kendall. Falta persoal. Es que non metemos unha con adicional, caramba, son tiros que poden entrar, non? Falta persoal de Koné. Eu creo. O de Stojic, a ver. Ahí está como a saca. Muy bien, Andrés. Yo creo que de Koné, claramente. A veces tiramos o tablero con tanta forza, o tablero hai que acariciarlo, non se pode dar estas... Bueno, pues esto está aí, está nas mans agora mesmo de Obradoiro. A ver que o que pode facer ahora Livon Kendall. É un momento crucial do partido. Toda na man de Kendall. Están as mans nosas. Unha boa defensa a continuación. Exactamente, o que casi máis importante a defensa a continuación que... Momento que repasamos, Tonecho, vendo como está o partido aquí para ver tamén como está o encontro de Murcia. Gaña por 3, 71-68 a GES Crab Vizcaya. Caja Laboral está gañando por 2 a Valladolid, 67-65. No resto de encontros, pues bueno, Lagungaro gaña por 1 a CAI Zaragoza. O Barça ten xa o partido resolto, 86-59 ante Fuenlabrada. El Real Madrid, pues tamén gañando por 18 a Gran Canaria nos últimos segundos xa de partido. É o momento da verdade. Vamos a ver como anda de temple, de nervios Livon Kendall. Vimos que Hopkins ten para dar os que queira a xornada anterior ante Caja Laboral. Unha situación moi semellante a esta. Vemos agora como anda desto Livon Kendall. Vamos, Kendall. Falla primeiro. Veña, que hai que meter un por lo menos, veña. Segundo tiro libre para Livon Kendall. Segundo de Kendall, sí. Eso es, ven esta defensa. Livon Kendall. Que non nos metan de 3. De 3 non. Non. Se meten que metan de 2. 30 segundos. 3 arriba Blusens Monbus Obradoiro. Buscará unha tripla o conxunto de Alacante. Atención a esa penetración. O lanzamento de John Parr. Canastra de John Parr. Quedan 26 segundos. Si esgota a posesión Obradoiro, ainda lle quedarían, pues nada, 2 segundos a Alacante. Andrés, cuidado. Balón de Andrés para Evi. Meteu a man, sí, eu creo que meteu cuidado, a man. Porque non perdimos o balón, que xa... 19 segundos. Que sufrimento que este final de Blusens Monbus Obradoiro. Pois vai optar efectivamente Moncho por xogar este final sen Milton Palacio. Sí, pero pasa que ahora temos que exactamente sacar, porque se fan falta eles, temos que tamén ter vos tiradores de tiros libres. E aí Corbacho, un home que vai por riba do 90%. Hai un tempo morto. Sí, seguro de vida. Sí, porque hombre, yo me imagino que eles non quedan 19 segundos. Tonecho, o normal é que faga unha falta. Digo, porque non van a deixar que queden 2 segundos de que esgote a posición, Obradoiro. Es que está claro que van a facer unha falta. O normal que Moncho agora opte por lo que ti decías, sacar os homes que máis rendibilidade lle poden sacar o tiro de persoal, homes como Milton Palacio, como Hopkins, como o propio Andrés, Corbacho, que sabes que o normal é que as metan. O primeiro en la Liga Endesa de tiros libres de porcentaxe. Aquí, vale, ¿entiendes? Yo screen, Livon, como gira al Alberto y te vuelvo hasta Alberto. Y aquí Tuki. Hey, stay with the ball, they're gonna do foul, okay? Vamos a hacer falta. We go to the line, we score both, we let them come into the first corner foul. Que tiñan claro que lles van a hacer falta, e vamos a línea. Bueno, pues aí está o quinteto. Veamos o quinteto de Lagungaro. Pero que nos interesa sobre todo o de Obradoiro. Aí está Andrés. E hai que moverse ben para recibir, Corbacho, non nos roben o balón. Está Kendall, Viere e Buffoni. Pero que si non me falla vista son os que están. Aí está Andrés Rodríguez.
Ven recibir Buffoni, balón para Kendall, Kendall para Buffoni, Buffoni para Andrés, falta personal John Parr. A línea de tiros libres, Andrés Rodríguez. ¿Qué te parece? No, hombre, a mí Andrés pareceme fiable, parece ¿no? Cliente, ¿no? Sí, pareceme fiable. Tengo un 71%, pero bueno, fiable, me parece muy fiable, ¿no? Vamos, Andrés. Primero lanzamiento libre de Andrés. ¡Entra! Hoy importantísimo. Chora, pero sí, entra. Sí. E agora hai que meter esta, Está que non nos metan... rozando Obradoiro a terceira victoria da temporada. Eu creo que sería a mellor xeira da historia na Liga Endesa. Isto non acabou Gañarlle o Bosca. terceiro, cuarto, quinto, os 3 de xeito consecutivos sería increíble. Tranquilos, tranquilos, indica Moncho. Aí está Andrés, o segundo de Andrés. Toca Coné, esa pelota non entra. Bueno, pois hai que defender Sacou una Coné. e non metan de 3, por Dous favor. puntos. É mellor que chegar a prórroga que non nos metan de 3. Esgotamos posesión ou facemos Sí. falta. Bueno, pues yo que sé, ahora mismo que non tiren de 3. Que non tiren de 3. Si Ahí la está meten John de Parr. ahí. Penetra John Parr. Bueno. Ahí está. Empatado o partido. Queda un segundo. E viene o lanzamento de Evi. Bueno, dentro de... Bueno, pois empatou o partido John Parr. É increíble, eh? Sí, pero si antes dentro... dicimos durante todo o choque que atención aos minutos que xoga John Parr, Sí. que pode chegar escangallado ao final, Pero que igual. pode pagar o esforzo, pois as dúas últimas Sí. canastas Sí, sí. Hombre, de Lucentum Alacante. podías John hacer Parr. falta para ti ter a última posesión, pues podías, pero tamén podías defender hasta o final. Eso va en función pues, do que queran muchas veces os adestradores, ¿no? Decir, oye, pues fai unha falta cando queden 6 segundos, teño a última posesión, na que metan os tiros libres vou chegar a prórroga igual, ou defenderla a ver se erran, pero bueno, eu xa teña medo que nos meteran unha tripla, entonces sí que ainda peor. O normal é que 5 minutos eles tamén están máis cargados físicamente, están máis cargados de faltas, hombre, e Bueno, nós tamén nas faltas temos un andamos no problema límite, non? Sí. Un problema dentro, non? Sen Lasme, 4 Kendall, 4 Hopkins, Oriol, que bueno, que físicamente está como está, bueno, pues a día de hoxe leva 12 minutos. Non dá sensación tampouco de que home, pois agora mesmo se lle pode exixir moito máis. Pois dentro mellor, pois hai que tirar de cabanas en algún momento. Aí está Hopkins, que non nos deixa de sorprender. Que dúas xornadas leva nos momentos importantes reclamando todo o protagonismo. Aí, 39 anos. Bueno, pues imos aló. Ahí está ese balón por arriba. Y hay falta personal. Qué balón por arriba de Andrés para Kendall y hay falta personal. Tiros libres, Livon Kendall. A ver, eles protestan moito esta falta de... Que foi, John Parr? Sí, sí. De que pasa, é a quinta. O problema é que queda unha décima, Tonecho. Ah, queda pero que unha pasa? décima, Entón, non hai prórroga. Queda unha décima e tiros libres para entonces Kendall. estamos aquí. Es que o final do partido, xe o final do partido. Que pasou? Mamaíña, o tren. Desde logo, xogada polo libro, Bueno, hai panos brancos no pabellón de Alacante. Bueno, vamos a ver. Pois é falta, porque lle dá, unha vez que soltou o balón, lle dá no peito. Claro, de John Parr. Bueno, que se está montando agora mesmo en Alacante con esa... Isto moitas veces é o de sempre, non? Cando un xogador fai un tapón, non? Pero se lle din no balón, pero se che dou co corpo, é falta. De todas maneiras, sí. Postos a explicar, cando non se dábamos por acabado o partido, que foi o que sucedeu, pois o único que se me ocurre é que despois desa última canasta de John Parr, a acción de Viere estaba invalidado por tempo morto, non? Claro, sí. Cando nos, e o propio Evi, dábamos por feito que o partido acababa e íamos a prórroga. Eu penso que aí o que nos despistou non foi que tirou e non vimos nada máis e de repente xa sacan, estaban falando no tempo morto, pero ainda quedaba... Bueno, pois mira. Ainda, seguro que pediron o tempo morto, pediron para esa última xogada. E xa non valía o tiro de Viere. Claro, estaba todo anulado, efectivamente. E agora, que nos perdimos en imaxe e a explicación para todo isto. Tira a errar, non? E agora tira a errar e aí acaba. Bueno, pois mira, fíxate que final de partido absolutamente sorprendente. Atención a John Parr. Atención a John Parr, que se vai aí a polo colexiado. A bronca é monumental en Alacante. Xogada final de diseño de pizarra
extraordinario, porque es que estaba Kendall solo, co pequeno, co Llompar, eso en un segundo é moi difícil de conseguir. Tiñamos tamén, mira, fíxate a faciana do presidente do Lucentum Alacante, tiñamos tamén a referencia detrás do de Blue Sainz Mombuso Obradoiro que bufaba, respiraba, que final absolutamente inagardado para nós, porque tampouco vimos a través dos monitores. Unicaja, caja laboral e a revelación da Liga. Ainda que teñan súas baixas, ben. Nós tamén Terceiro, teníamos cuarto a e Palacios quinto. 8 carros. Increíble, Moi ben, increíble. moi ben, ose, moi Qué ben, final de partido con esa canasta final. Mira, mira, aí está de novo o pase de Andrés. Aí chega Kendall, Pois e a no man peito, esquerda de... es que claro que é unha mágoa para eles, se refei, bueno, lle rozaches e falta, o sento moito, outras veces tamén a nós nos fan o mesmo. Bueno, pero pues 7 victorias, importantísimo, 7 victorias, de verdad, a ver se os outros axudan un pouquiño, Bilbao e o Caja Laboral. Valladolid está perdendo por 2, Murcia está... A ver se lle vexo aquí a Murcia... rápidamente. Murcia está gañando por 4. Parece que vai gañar Murcia. Bueno, igual, mira, me igual. De todas maneras, o que ti decías, que hai o terceiro, cuarto, quinto da Liga. Exactamente. De forma consecutiva, probablemente a xeira de maior mérito e a mellor xeira da historia de Obradoiro en Liga Endesa. E a semana que ven o Real Madrid do Sar. Que bon momento para collelo Madrid. Chegaba imbatido tamén da Liga e perdeu en Sar. Despois vamos a Manresa, ven o Murcia. En un mes vamos ter moito camiño xa andado, e moi ben. Bueno, pois respiramos con esta victoria en extremis, con ese tiro libre de Kendall, gañou Obradoiro e a semana que ven en directo desde o Sar, Obradoiro Real Madrid. Nada máis, señores, un saúdo e moi bons días a todos. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales.